أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Gakire misimi tu nake tulmati ho nabi umma wala kade wonna kam falo mburu be alquran ya fasar fira insha Allah khala khamengeyati umma fahamu anu umma lonni khasabira khamismi ya mali umma khasabira umma rigi subhanahu wa ta'ala umbara makandi won sisima simma tu fan kenyama alqawlan sawabema alaqaw ma batu akafindi batuira nakan nafanga alama ala nakan tongoge umbar umma rigi subhanahu wa ta'ala makandi atananna no mengera alqan no fi umma wala gade insha Allah unna foloma den nagammatu umma rigi subhanahu wa ta'ala anaka masin yahudun nasara be ala itubara masin a aljanna sufi itanan bara adagari tanambe nekamusuma aljanna itambe itananna aljanna kanyira itananna sumara ala naka qul in kanat lakum ad-darul akhiratun 'inda Allahi khalisatan من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وما رجي سبحانه وتعالى أنا قل محمد مسن صلى الله عليه وسلم يهودي به غالون لي به إن كانت لكم قالي الجنة نغنكي أنا وتنم بالدار الآخرة algiyama fogo fanyi arjanna ma labde fanyi khanana wutanambe inda Allahi alhamenge ya yira khalisatan akharsak bansan wutanambe min dunin nas ba adama betira fatamannawul mauta awusa ya nete nyani ge tongo fagama ba wa kulu wona faga ma labde fanyina wobe in kuntum sadiqina qawnon dinam falafi a aljanna sufi wutanan bara lolile na ga ala khair alayhi salatu wassalam ayahudi khilina na ga khali wonon dinanyi wayira wo nyani ge tongo ba wo birin wona ga saya ga fawoma ana logoy alga khaira na gamasi yahudi yani ge tongo no logoy no fagema ana wallahi ibirim fagama nanu ibirim me e place to jahannama ko kona e mutin yani ge tongo de ala na ya bana wala yatamannawhu abadan ana ga ne munete tonguma fagema muku bima fi sabra qaddamat aydihim ibara nakannaba ibela khaira etiyara bay kulen hera kamibe wallahu alghamenge alimun atanan kulun sotori bizalimin yatakanni tonyagi khafima ala na wala tajidannahum ana wallahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ifamana lide ahrasan nas magine ke ga khoy man tiya bu dunya lima dunya ga kan tiyama ala hayatin ga dunya balu fi ma khabalu ina ga fura ina ga faga ana ga me yumu dangi yahudura wa min alladina anum mari ashraku nake fam findi firin kafira yawaddu ahaduhum
inde kirenga netenan ya law yu'ammaru alf sanatin qala ga menge ya sima ya fi me manu nyewul kiren kasabi e qabalu ina gafura saya na gafema telman dunia ka khaniteyana ifate ku isundome ku ala na yabi ana wa ma huwa nanye wuli kiren fifima hal nasafima name fundiri bi muzahazihi aga inomara tangadi nasima ya khasotema min al adab kil al khanya hankatema an yu'ammar ala tubara nanye wuli kiren fima sima yara wallahu ala ta'ala basirun atanan tutiri bima ya'malun ni gawalira in khanna bama anato alghakhira na alayhi salatu wassalam anaka simaya na kam fan simaya birimbe konyi na kan simaya soto simaya khonkuye akana simaya khonkuye amam fanara dangi ala khushoku kui anaka na simaya nam fan simaya birimbe ala ko masimaye dangi ala khushoku simaya na kan fanya ko simaya birimbe konyi na kan simaya kon kuye soto tangume fama fuge fama mamadi fama fe fama na kela ma haratu anaka ana simaya kon kuye birin aman na birin na dangi ala matandi kui ala na ko masimaye ra dangi ala matandi kui nanaki yahudi kan ne tenan naki anun dunia kanu meto alo yahudi halali muslimina sara qul muhammad amasin sallallahu alaihi wasallam man mghiyumihi kana aduwan khana kam finde yaqra li jibrila be wonna yi aya agure sababu nuzul nagama yahudi ifana ala khaira alaihi salatu wassalam ina nam yomme makori igayi khairaya ndelura fara khibar rema ala khaira na gama sayyid alayhi salatu wassalam ana jibril ina ga mogotanne ha mogotam khante yayo mogonun tagi ina nanan famu zama na gam finde yire halak mara ina motang mu birame ikhui fora khali nanan na intermediaire ra nanaki nanan na iga wahayra famara alla naka iga ma sinyi yabi ana qul muhammad amasim man mekuyo meki kana khana gan salu inaka finde aduwan yaqra li jibrila be fa innahu na jibril naganaki nazzalahu atanara guruma ala qalbika itan namyumme fundima wahayra kuna mara guruma natigadi ara guruma bi idhnillah alghatinginanna musaddiqan alquran en khanna guruma nafindi nondira fira lima kitabu betibe bayna yadayhi kitabu inagina ayara alu tawrata anu injil wa hudan barka jibla qur'ana khanna guruma naman findi matingin sira mehiyebe nehina bira fora wa bushra amam findi mara sewa sefanna lil mu'minin mu'miniyebe alqal qur'ana wa sewa man mehiyo mehi kana aduwal lillah mehiyo na findi yaqra alqa mengeya be kanmara alqa mengeya kha dine be kanmara adine rabami be ina findi yaqra alabe ina findi yaqra alqa dine be ina findi yaqra alqa dine rabami be wa malaikatihi ana findi yaqra alqa malike be alu fala kana khabar kadwila nan fama wahayra itan kadante yami natagi wa rusulihi ana fi yaqra alqa khairi be wa jibrila ala na jibrila ba malike buri yama karlankiya anun kunya na gayi malike tagi
wa jibril ana findi yaqra jibril be wa mikala anu minkail fa inna allaha agama sinna kanyibe alkhamenga yafa aduwun qori na ala findi mana yaqra kuna ala findi mane yelanira ba mara usare fi yelanira lil kafirina kafiriye be ne ke finde alha dine ya yara anun na finde alha dine rabami ya kumara wala qad alna non dinara anzalna ana hanta nambara raguru ilayka itan khairama sallallahu alayhi wa sallam ayatin kabana kura bayyinatin nake lenken mayari alquran ana kiti ana sunni wama yakfuru biha ala nagam huyum kafir yama alquran tamma illa alfasiqun fone khibara findi dine minira alna aw kullama anaga wakati yahudun nasara ahadu hinaga tongo laidira ahadan fatan laidindira nabadahu fariqun yamande ne yama imara waleti mane na laidira minhum fate yama alu itangamna laidi tongo bal alanaga adine mara laidira wolefe aktharuhum igbibinana la yu'minun mudanganiya alkhamenganama walahum findi laidira kamal mara nananaki laidi kane afindi mekenan na nakam mudanganiya alama kay danganiya alama ifindi mane laidira kamal mara laidi nakanenu alataginara kamale alakha laidi konyima ekha batu ekha khushugo enaka sina khasabatira enaka firin kafam inu adame fa waga walburiya waga lahali ina fanna kamale walamma allaga temna khasha'ahum atufa yahudun nasara ma rasulum ghayrara min indi lahi khayra nakam fatan alakha mengeyara musaddiqun khayra nakam nondira fiti malima kitabi be ma'ahum naganni nabada fariqun makindi ne yama nyamandi ni nagamara woliti o emara waleti min alladina kilfi mahima utul kitaba ala nagan kitabu so nekeyi kitab allahi alaka kitabu ira nagan fakhima alquran nannak wara zuhurihim inalu khambira ka annahum inakalu aluitan la ya'lamun da mose sekulo khanmara at-taurata lu khambira alu khaira ma kutumu falakna ku alquran ka fe mu falaki na kitabu ku inaka tondi birade taurata khasariya fogara na kiti wattaba'u inaka bira ma dureya makaram fi forafa tatilu shayatin inna shaitani ni duriya na khamma khamma ala mulku Sulaiman wakati unakulu mulku Sulaiman ibn Daud khadi sebirin ala khuruna be nyinne adame dal sebirin ala khurune be yahudi to ne mu kitabu mai na bira duriya fora duriya na han makarangi nyinne shaitani ka duriya makarangi mehira mulku Sulaiman ka wakati ala naga wama kafara Sulaiman anannaki itubara mulku Sulaiman kalfala nyinne duriya na kan makaram mehira ka wakati anu ala tanu mulku Sulaiman khana miyom menara igagli na fa mayagonya agbina na fiyama anata ala nakabe wama kafara Sulaiman ana mulku Sulaiman mukafiriyade walakinna shayatina ana yinna shaitani na hinuna akawo kati kafaru
ni nan kafiriya yuallimuna an-nasa ni numri makaramma as-sihra duriyanan wama unzila anunsi naganna guru ala al-malakaini malika firimma babila malike haruta malike babila bokhima nanaki naganna kufa sina ganguru na bokhima haruta malike ma wa maruta anu maruta malike ma nanaki malike firinge khilina nunaki alaga menga ay maliki ra guru ne lonnile naka e guru suratu adamiyya nanaki miriya kenya miriya saure miriya lahale ifana namma mun fira alaga menga na fayi malike firingera barama mirine henuna dureya makaram fi nanyina shetani ma dureya sembe barnu bu miriya barnu lara hang nanyina shetani khami makaran hindi no falamane yetaben leri annam yom menira ala ne khekh ala na fayi malike firingera e khafa miriye kharang dureyare man ga tagira bay magebe dureya nun na myemme ya kirmara ba mulku sulaiman tan na myemme nara me yinna shaytani me hinna ki makaran ni tam makaran dureyan annaki maliki fafi e khafindi adamara e khafindi adama kenyare khame ki makara ni dureyare khamasin dureya nun na myemme ya kirmara nannaki maliki fa yushuruti namma kone fantufa wama yuallimani imalika firinyimu mekindira kulumma na dureyara khanmara ne fi makarangira min ahadin hal mekinde kire hatta fu yaqula ifirinya masin innama mughamasin wube nahanu mugutan fitnatum nanannaki muguna ma tuinan kui alaga mengayi yuwalira bafi وخرم في يوليرا خوسا يولي كله فلا تكفر ونخ كافر يا الغامن جاما با ولي نارا ولي نخم مرفان علما إفاقنا إغامي خران دريا أنو ملك سلمان خانا مميا ديفرانس نغي تاكي با مخندي برا ماسي كامبي أدريني أنا ميمينيرا فلا تكفر ونخ كافر يا mogo makaram fefena nanaka wonaka yi fe findi mihiye kanasira wonaka findi fira wara ba krayara ala mutin kraya na kanna fayata'allamuna na adam ya makaram mane minhuma kelfe yi malika firimma ma kwani ni fi na makaram ma yufarriquna fi na kan fatanyi rabama bihi fi nahanna bainal mar'i gine wa zawjihi na ka khamera kan mara khame ana ka gine tagi mi gbegbe ni sigama nanam makharande o barna kulo han dunya han won leer na xetu kar mo xena xam birin dunya e ka wali asembe gbegbe na asga gine nun khame tagi fi namma imma kame ko nyakalu ngira kan mara gine ko nyakalu ngira antuka wali gbegbe na asga kananam nanato alghakhira anaka shaitan kweni ba aka sonsoli ay rabay mani khata adami ratantang ina fanu marira kontrandira badi shaitan ko nyima mehina kan wali ndera ba hangine nun kame na galambu ina ka fatang nakam birin wali na journée kui ananam apprécier ma fanyira ananam matoma nanam bara findi wali da ba ma fanyira nanam bara aka mission naba ala wontanga ginenu khame sofi tagi e kharafata sabuira afinda bel khabunya yara afinda nafir yara afinda walindira barma finara nakan kono alqa mengeyama ala na khimuna makaram masisira nima agbegera
fofi na kan ginenu kamera fatamma kono natuna alha menganan ala na wa hum kwanne mu findi ke sana walira ba bidorina ke torera ba ma bihi nadure ya walira ginenu kameta gi min ahadin mehinde kiren illa bi idhnillah fu alha mengaya gati annaki sende baran dabari sende baraygi abirin akaline alha mengaya nan tenge alha mengaya gamutin etan nakam walira bama alha mengaya khamutin akharaba halera ba amunoma alha wuntanga na wali nyaahi molima namu mehinde toroma illa bi idhnillah fu alha mengaya nangati wa yata'allamuna ala nake lura makharan nane na malaika firira ma fira yadurruhum na khi toroma inaraba wala yanfa'uhum ame munafamma sisira nananda ke khimaraba khairaba ay toro khimaraba ame munafamma khinu nyaraba ane munafam wakati dinara aranyonyo munana wala qad alnaka non dinara alimu ne bara kulon soto liman mehiyo mehishtarahu nahan amasara nanannaki ikra fi khailuna ina lo entiya kiratongo malahu amuna nakanye tambe fil akhirati alqiyama lowe min khalaq niyura alkhamenge yayira nanannaki adam nahan lu yiwali itan nayinan tuyi khaifa kha kui imi yetrabilen ala na kay amuna nakanyebe atangira niyura nanan naki barayira musundira nakan akanyira suma aljanna lakawun tanga na wali molima wala bi'sa ma ala na kay fibaranya khu sharaw ima sarraba bihi sinakan nanaki anfusahum etakanni etiara ba malike masenne muhammad tughne ena kay walida ba khayinan sarafe tamayinan makanu alla na kay kira fanyi lu fena e bommo naddude yara alla na kay febara nya ko nebe ena kan taba e takannira e neti na kanna law kanu ya'lamuna khisa kulun sataqunu na wali kubi moli ba sari tunguma logna kay ولو أنهم ألنا خالي نيفا آمنوا إذن غنيانين على غامن قيامة واتقوا إنها قاو على يارنو إنها ندر ياما قرم فيلونا قال ماري إنها نول موليلونا لما صوبة ألنا والله سرينا نكينو إبه من عند الله سرينا خنا على غامن قيامة خير نفندك سريفا إننا لو كانوا يعلمون قيسنا براي كله يا أيها الذين آمنوا النغوت النخي بردنغنيا علما لا تقولوا ونغلا فلا ألغى خيرابه راعنا مغكنتلانا ينانك يهودي نغي فندالغا خيرا دغبوري دا إغاي راعنا كلمة نيكي يمون فندق لارابو غيغرا إبرانية نارا إن ينام فلما نميم صلى الله عليه وسلم الله نغي مسلمي يا موري أنا راعينا وابانا باو ماكو كل منسارا ومسارا انظرونا ننك مغمتو إنو سامغو إتنو ينام فلما مغكنتلانا يا كون أفلما ما سين كوبي كيانام ala na kay muslimi be wutan na gafala na miyom me be ra'inan mu kantala nan ya wa qulu wara'inan masala unduruna ina na miyom me mu dugundi mu mame wasma'u woman ga wutulmati ala ka sariyera o khara kanta ne hina wen kubi falama walil kafirin alla nakana kafiri be adabu nyakan katera alimun nakan kono ma yawaddu alladhina kafaru alla naka mekine ke findi kafirira
نغيفن من أهل الكتاب كل في كتاب ينكيما إغانة تينيا ولا المشركين ننفرين كفي أن ينزل عليكم ألغى من جانا غارقرو وتم مسلميما من خير هير يورا من ربكم فتنو مارجيرا نانك نغاكري مسلمي يهود النصارى مسلمي ومرافيما على برج مسلم ومبي آية بيبي إمنا القرآن بيدن قران مخيو خافيمو يا باخنا بيبيرا القرآن سيتي برسكي دانغ في يهود النصارى ربسالها من جاء كلهم awun mi tan won tanam fama vivede wakati kirin won tanam masiyekli kirin won tanam fama lude wakati kirin nara ala nak khafi masun wombe hal tu e khada barintiyanu e khafere to barage mismi gadi khakhli ma e baron khakhli détruit kona ala ga menga ya bari khafi masun wombe ay gbigbi ala nak ma ya wadul ladina kafaru maki wa ko nyina nyiki ne bar kafiriya من أهل الكتاب كل في كتاب ينكيم ولا المشركين أنهم من في كفيرة أن ينزل عليكم آلغا من جانا خارجرو وتم من خير هير يورا من ربكم فتنو مارجلا ناننكي موا القرآن خجرو ألقى خيرما عليه الصلاة والسلام تيرن نانكي مسلمي ونكلون ومنكلون wunta afalama dede mislimi ya gife nan ya afalama dede mislimi khurun fe nan ya afalama dede mislimi nan yi kanari fe yahudun nasara wa ko nan naki nanan kan falawongum wallah ala naki yabi ana alaka mengayanu yakhtas atana kharsama birahmatihi akane mente ya fifira man me kama yasha unakam fe na kenen aka konye yama wallahu alaka mengeya dhul fadlin samantiya kanya tanana al-azim samantiya nakan kumbu alaka samantiya fi umma wana umma wala kade toujours wana nan continue fi umma aya ala nakamanan sakh min ayatin wana yifa alaka khair alayhi salatu wassalam ayan dina gurama nu kanma da sariyan dina ka gurama tina alaga mengeya fala sariyan na kan guruma gurumbar nabe kanma da ayan na kan guruma guru kikiti mara yibe alo wonton won yara finde masinge baitul maqdis ma alaga mengeya na ka fala na ya kozi o ya ba menira o yara finde al kaaba ma sariyan na masara yahudi na ka pe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudi na ga masabe a agadi ne bari tan konto fili ba marigi na walin de masabe anna fala tina ma amansa na walibe kan mara na wayin de fala to tina asana walibe asana ma sai masara Allah na ga ya bana ma nan sakh Allah na ga ma bama min ayatin ayan de sariyera kan mara kitira aw nunsiha khanmara natan ayera nemo itan kairara sallallahu alaihi wasallam na'ti ala na fon fara bi khairin aye betara khamara kiti betara na khamfam minha dangi kitira na khambare nanan naki alima akiti na khambare nfama na kanna eli naraba fi soneya kona barayi yangbo borebe eli man nakam bayenu naraba fi no korogo kona mfama na kanna araba fi soneya ela man barayi borebe nana to ala naka afama na kanna bi khairin nanam fa minha dangi borira au mithliha khanmara anakam bama afa na modalira esariye kirin e barayi kirin alam ta'lam ala nake alaka khaira im kulun sutokama anna Allah alaka mengeya ala kulli shay'in sibin qadir tanannawara
misilmi wo munana karma wonna kulun alaka mengeya atanan no fibirna alam ta'lam ima kulun anna allah alaka mengeya lahu anatanambe mulku samawati kuri ragata fere ana amengeya ana alaka mengeya nambe wal arda numbogi wama lakum ala nagamuna wube min dunillah balaka mengeyara min waliyin bislandira waka ke walima wala nasir mali la yufa mobe nan nakin gahkire muslimi alaka wunna la kulun akeyama alla naka aya gbete wama qadarullah haqqa qadrihi anaka wumu alaka mengeya saka plasi wala mawasa dennaga wama alaka mengeya khasabihi wala mawaka khasabika naka kawaka ke wali naka su ala kirenyira ala nan wuma lima wama na hongon waka soto ala nafi wuma am turiduna ala naka kawo fan wamina wata misilmi an tas'alu rasulakum o fangan waka khaira ma gorin khaira ma gor masin gbigbi ma masin yi ma kesu ma kama alu naka su ila Musa ma gorin kana ga gamiri min qabl bainun nam yamma gafal leer naka sallallahu alaihi wasallam nanaki ma gorin ti ha ma gorin ti fe dine ku amunya ko kono me ga kulo isse ma gorin dine emuna kulon kuro khafa lebe to ina yinara araba fi barfin dima tikurafa ba itumuna kulon nanan na khaya kulon ima khori tirfe na gamma na fi raba fi bartin dima tikura nak ma khorin gbigbi afali imu findi araba ma hara alaka mengeya nanan masin alaka kaira mantun liba wo fan wa mana wo kana kaira ma khorin fi gbigbi ma alu Musa ma khorin kana ka meri waman mehuyo mehi yatabaddal al-kufra ala naka mehuyo na kafir ya masara bil imani denganyara nanakilla ma ka denganyane denganya fikara kay denganya luna ina kafir ya tungo faqad ala naka non dinara dolla nakanyi tambaro le sawa as-sabil kirama kirana hammatenge ala naka won denkan ya luna denkan ya na kan fiye wumbira wunwa kwani fora khamar wumbira kafir ya fora wadda kasirun ala na kan gbegbe khane tenan yaki min ahli alkitab kelfira kitabu yankima nanaki kitabu yanke yahudun nasara law yaruddunakum akhi wota mismira gbile manu wa dine wofa kafiriya wofi fogora min ba'di imanikum wa danganya danga kambi khaira ma sallallahu alaihi wasallam alquran su kambi wira wa kitabira e wa ko nyina nya ko nga kire misilmi alkhawla sawabama to wallahi summa wallah wonna misilmi to ene khadi ene kala hale yahudun nasara khayinne te bara findi wombe tu abara nindi wumma e bara wonno majorité e bara wonna bilentu wumma dine aqlilu wonkun khamenara qlilu akum misme yaqli khaginenara dine aqlilu akum khilira kono ina ama khirkino akala haletu alimane eno akadine tagi kuya ala nakay wawa nan ke gawra bileng wuga dine sariye fora wuga bire fora wuga limaniya dangi kambi alama kufaran o manga finde kafirira egelsa Muhammad Abdallah Maryam Zainab khilira kona eli kafirinira ba alima seneke igamis miyara sabati gasinge kelfe salima ana maniyeli egbe yo munayama hasadan ala naka e wora bilem fi kafiriya nafindi beson konnan tiyara min indi anfusihim
nakan kele sondo me kui wo mabiri min ba'd ma fi dangi gambi tabayyana lahum nakan bara lenkena mayibe alhaqu non dira khaira gafi bar makkena yahudu non nasara be khaira alqa mengeya na khair alqur'ane na gayi non dinara e fa wama nefa e gawra bilin kafiriya fa'fu ala na khair wiyarle wodiye khatore ndewli wa dine wo sabari wasfahu wa khafire wo sundomera hatta han ya'ti Allah bi amrihi hala khafa khaya morira nanaki yi ayen falmale na he misin mi konti mo bo sembe me ali masi benanama wo sabari hala khafa ya morira nanaki ham fatuhu makka garaba han dine gabu yilari tan dine sa kambi kene suratu tauba ala na ko kafiri gire woni li de lingira yo lingira nanaki ya aye barabaye wo masabari to wonu won sabara ne han nyama ga soto dine to ga me na ga takallu yahudun nasara yi enaki gakhli masara ige kambi alqur'ane soto de ige kambi khaira soto de a awali man wakati nasari itanang bara inna allaha la khamengaya ala kulli shay'in sabilan qadir tanannawara wa aqimus salata wa sali raba akeya ana wakati wa atu zaka una fuli zakeba fere na negi igana fuli yake ba fekui wama tuqaddimu ala naka womu sisse bama wati yarira ala khamenge yabe asare li anfusikum watanangbara min khairin kelfi khair wal yawma tashiduhu wana khair wal limane khanmara wana serge barayi limane inda allahi ala khamenge yayi sese munaka sagara ala hum findi siraka bamara ala hum findi ala hadine malimara inna allaha ala khamenge ya bima ta'malun ala naka wal naka bidin nabama basir ala khamenge ya tohi aman kulun sotokama wa qalu yahudi nare lan yadkhul aljannata alqa aljanna amhi musumana illa man afu mihi kana huda ana gallo yahudiya dine fari ani nan so mariyanna aw nasara kan mara ifindi nasara ilu nasara ya dine ala naka yabi tilka amaniyuhum anaka ena sariye kan mara ena wenyi igama ya gunyitum enanan qabu naki efala bayno ala kamulanganama qul ala naka masin ala khairabe sallallahu alaihi wasallam anaka falebe hatu burhanakum wofa woka dalilira afalfi kamikamulu yahudiya dine fari kalmara yamulu nasara ya dine fari imusuma ariyanna hatu burhanakum wofa woka dalilira in kuntum sadiqin kanun di falena wora bala ala naka adi nannake bala wonna fasar mabe bal ala naka adi wule wengi nannake aljanna nakanda ntanyi man mekhi aslama wajhahu nakanna khuri raba ayata gira yata ginam falaki kona ala taala wa masumpun ya birin nango kono mekhi ga karlanke ya tuna yata ginanna nanara ala naka yata tungube kona wama fatu bundi birin nango mekhi aslama wajhahu mekhi nakanna ikan yata gi khuru inaki ibundi khuru inaki isumfanye khuru lillah ala khasariyebe anannaki inaka kalmatu shahada masin inaka dengania alama konema dannama wa huwa ala naka kanyima muhsinun anaka findime ko fanyira a dengania kui amma ayete kanga dengania yamfa
amma yatakan ga dangani ya madagu amma yatakan ga dangani ya masara figbetara ala naga falahu ana nakan yebe ajruhu amusundira inda rabbihi amarigi wala khawfun alaihim ga humuna nima wala hun yahzanun sunnu fammunema algiyama loxe umar wumarigi subhanahu wa ta'ala makandi alaka wumma limaniye findi limaniya fi khera wa qalat al yahud wana yahudu non nasara logande ikha lonnile ikha delegation fane alaka khera khonyi sallallahu alaihi wasallam discussion na so tagi yahudi na khafala nasari be na ka wodine na ka dina yumara nasari fanga mi na ka yahudi be u fan dina na ka dina yumara ala na ka ayira guru alaka khaira ma sallallahu alaihi wasallam ana wa qalat al yahud yahudi bara fala laysat an nasara anasari muna ala shay'in sifari na gamfin da fi sabata gira amman fira kafiriya ne isa ma wa qalat an nasara nasari fanna fala laysat al yahudu ay yahudi muna sisi ala shay'in ina na gamfari fi qorindira barma ifan kafiriya ne musa ma ala na wa hum anitan yatluna alkitaba itanan kitabu kharamma nan naki musa mankuti ana yahudu nun nasara yi afala fi gadan ganiya isa famma nafanna ina fala a isa nu ya nasare muna dina we nan naki e bara kafiriya e ga kitabu ma e bara kafiriya isa ga kitabu ma alukuna alo won tam fanto lamma wonga non drafiti musa ga khaira yara wonon drafiti isa ga khaira yara won dangani mala ga khaira nira alo mi fam bil na ganna dunya to bilin to lamma e gala ala ga khaira yara sallallahu alaihi wasallam e man gabira fora ina limo lara ina gabira dina gota sariyara ba fi fora e ga dangani ya musallama e musuma aryanna ala naga itan na kam bilin wayni falaki non naki e sese muna non di fari ba e mulahi e buru ga khairera e gandi maniya muno masabatide wa hum yatluna alkitab ala naga anu itanan kitabu ya kharamma man kuti ne hinana khairi gafi enakulu kadhalika ala naga nakine qala alladhina maki fanyinam falandina ke mushrikuna makke fanyinam fala ala ga khaira be ala ga khaira muna non di fari la ya'lamuna naki musese kulo misla qawlihim yahudun nasara ka masin moli fallahu alkhamanga yahkum atanankiti ma bainahum ne tagi yawmal qiyamati alqiyama lugha fima fi kanu etun lo yakhtalifuna en magalam buma fihi fi nahan kuinagi waman adlam ala nahan de tonyege mimman dangi magara mana masajid Allah nagam mara tonyira ba ala khayami yura ala khabatu de lungirara an yuzkara ala khilimu finkum an yuzkara amu finkum fiha nabangi ku ismuhu ala khilira alo kamandina baitul maqdis nan mikira tomane menira alo mushrikuna makke fanto ala ga khairi raton alayhi salatu wassalam e musuma ala ga bangi wasa'a aman yere fi kharabiha nabangi buruqa fi wayira akhil kana wayira onake hal to nara ka itan nagam findi na walira bama molira ifanna yina yama emekinde to ma ina fa moski kai tiye yande be yina kalmara afa bida awalinde nan ne na kharaton nama kalmara awama akuyi kadangi kana ka anu muwemma alqur'ana khara muwemma sunna khara kay musa tinna mabe to manakil na yaminna
asa yamin defindi asal dira elma almayaya de quartier an famri komba fa yamin gilma ira mina ke den nake na khali kanafe an na ndam musiga mana bani khasariye ndam musiga mana naikina elima asonyindina akelakna avindina yamin khili kanamara anun na mi khili kanamara ala naka khitan na kam fannaraba ifanna yimi yama ala naka ulai kanamri nannaki na khifinde na yamin khili kanamara khamar ne khifindi mi khira tomara na yamin sofira ma kana lahum amuda khanibe an yadkhuluha ghasu na bangi illa khaifin fo khibara gagu ibare yetrabila nannaki aguro yahudu nun nasara khamara mushrikina makki gafe kuna hantu khita muslimina kan so nyi finnara bayna so moski ku elima retraité na anu regretter annaki regretter na gafe mo gorgo moski dangi retraité ra regretter ta abara dogo amuna kan naba awal de bilbila to nana ana maso yamin na fawa ma kanara bana wakati nannaki regretter nake retraité van alima sogdemu na nafa agagil tiri yamin na nani nan tuma imam bay dera imam so dera sare yo xami alla na ko wonlu namiri mole yam anna ke mulam meso men fo khibar gahu nan ke barna walilu lahum anane be fi dunya e dunya kana xammi yetrabila alama khizju khuru nyira walahum amanne be fil akhirati alqiyamati loga adabu nyakan katera azim nyakan katena kan kombo walillah ana alha mengya nambe almashriqu suguti dira anaki muslimini yara findi nama khabaturaba wal maghrib anin sugu gurde anaka la khaira ga sahabi khibla yayi su ne khima ina sa kulun don wera ala na kai ayara guru anaka ana alqa mengya nambe suguti dira anin sugu gurde fa aynama lingira yo tuwallu wuyara findi denna gamma wona kasali fa samma na lingira wajhullah alqa mengya nan nana wala nan batoke inna allah alqa mengya wasi'u yiruwa mengena ra alim atnan febirin kulu atanan yiruwa ki bana fala na fo be te ko kalmara ado woto yara findi men ma a aliman naki batu mutunguma kono qibla dine sari na fona kono khaifa salu emuna kulu misala o na tantan nama be no wakati alqa menga na khebe ama khabar diyema ha e khiyara findi wakati na kai khasal dima wa qalu ina ma sin takhadha allah walada yahudun nasara na kai adina alqa menga yabe subhana alqa menga ya makuya bal adi lahu analqa menga nambe ma sibirin na fi samawati na khanna kore wal ard anun na khanna bohi kullum sibirin qanituna abirin batura bama lahu alqa menga ya nambe badi'u samawat alanan kore da fira folo ama tungo sendendema wal ardi anaka bohi fan da fira folo ama tungo sendendema wa ida qada khalaqa menga ya bara ragiri amran ke walindira kharaba fa innama alana kan qama sun wobe yaqulu amasimman lahu nafibe kun anaka findiki fayakun alu naki kirenna alu alqa menga ya wama akharaba kana ga kiremisini alqawna alquran fahamu wonna masin na kai alqa menga ya na wafiqon baina kaf wa nun masin dunke na yake kum fayakun ala mana luyiki alu naki khalaqa menga ya bar wafi na kan bara fara luyiki na fi bara lunaki ka adama tafala ana fi mulu manaki nga kirinyi alima iya tanan toroma iya tanan ni nakasima alqa wonde ngane alquran namma nana la nga kirin muslimi alquran na wonjiratu wonna fi ndaka salfi nanna
wonna finde karanfira wo hayima wonna finde kono wo mutinga tan alquran ka kitu wo makan mara wo mutinga a huy meda na kam falma kawon birin dangane ya kama ala nan fira girma mun fira ala ka fira girhi wo mutti mani kambira wonna ka amulla ka naki ala ka manga muhira baki ayira baki kona lamma na raba yikine anunna ka wombe wa idha qada amran khabara ragiri ke walindira fa inna man qama sun wobe yaqulu lahu ala masimman nafibe kum findiki fayakun nafi falunaki umma kitabu ina alquran na wonyi falaka alquran nan ku khawnden kan ya iman net wallahi won fi birin sama asadine wonti algamara gire khambara wa qala alladhina magina khamasin magina khafala la ya'lamun nakay musese kulu laula yukallimuna allah aqalinu alkhamengeya wayankini fannanu alu meginu megi wayam makanake aw ta'tina aya khanmara afara mo fammanun kabanu kundira nanna kafa wahayra ala fama wahayra khairi makanake kadhalik alana ganakina qala alladhina megi fanyinan fala من قبلهم بين النغفة مثل قولهم غوي موليات تشابهت قلوبهم ألا نغي إشون ميخا فهامي نمانيا بورا إخاخلي خافيتي نمانيا بورا ناننكي قال القرآن فهامو إنك آدم كله كافري سنجي إن وين نغم فلما إنو تو مكنا وين alima enun na kafiri singe bilen ka wani mania magana ka fala hala yala raguro mudiyama awayi nun kafiri singe ka wani mania e wani isundume ala na habirin kirin qad allah non dinara bayyana al ayat mara lenken maya makabano kura li qaumin kono mekebe yuqinuna ne ke danganyama inna alnaganta arsalnak ntani tan khaira rasamba sallallahu alaihi wasallam bil haqqi ira samba nondinanna bashiran e khamara seweraba mislimi fanyira wa nadira e khama gahuiti kafiri fanna kayfindi almatandira wala tusal kuna khaira imma gormadi algiyamal goyta عن أصحاب الجحيم مغينة يسو جهنم جحيم أفلا في منفرة يسوقنا على خير عليه الصلاة والسلام إما قرم منفرة إبرا جهود نخنبا إبرا كتة نخنبا إغا تبليغ را إغا دين خير يبا فيرا خنا خمّا أنا خمّني كسي يليرا على نخي إما قرم منما أبدا ومبر ومارجي سبحانه وتعالى مقندي على قوم برنا ميوم خوي فورا على نغي ولن ترضى عنك الجهود على نغي خيرابي صلى الله عليه وسلم أنا يهودي متم أبدا وغلن في كرمة متم أبدا يغبر دين فورا ولا النصارى نصاري متم أبدا وغلم في كرمة متم أبدا يغبر دين فورا حتى فو تتبع ملتهم فو يغبرني دين سريان دي فورا قيمتندرا itindetana قيمندنو indetano awengira amarabara kono fu khaluni fora edi nandekui qul محمد مسن صلى الله عليه وسلم إن هدى الله إن حكي ألغى ما تنغني ألغى دين هو الهدى نانا فيندك ما تنغني فنيرا مسلمي تنبه أتني بوين ساما أتنان دباما دنيا غابواريما ولا إن اتبعت على نكي خيرا صلى الله عليه وسلم كأنها صبرة أهواءهم
yahudun nasara wa gonyi fora ba'da alladhi fi dangi khambi ja'aka na khambara fa itan qirama min al-ilm fatan lonni na kham fatan imarigira fatan al-qur'an na khambara fatan imarigira ina khabira wa gonyi fora malaka amune tan qira benaleri min allahi fatalaha min gayara min waliyin bislandira ikake walima wala nasir malila famuna ibe ikake walima ngakire muslimi ne kay tulmate ko na umbara alqur'ane ayen defan qaran umbara ifahamu wonna kana khaytu dunya yahudun nasara te barakata fo ngabire hakira fora won sese na khay won walbur ya na khambiri to wa goyina na khanna fo muslimi khabirane e hakira fora albara won gali anaka khawbra kira beta fora wona muslimi ya kira luna alqur'ana na woyi khaira barfa wa sallallahu alaihi wasallam amba khafala wumbe afala nam yomme nambe kon nam yomme ma duniya to afatan wonta nambe amuna wumbe mali landira nan naki itan na gangara ina hadina kulo ina halu fami na gam mukaran fu yaqali fin bay fama nena a wotan to mutum mayira ko kan mara yifan wonna may kinenu a wotan da fi to mokro wotan da dina fi to dange a itam bara kharan itananti ira kharan ira dine kulo ira finde matinga mara alu ala masankana ka li kulli qaumin hade anaka fami yo fami nyama yo nyama mantun yo mantun fo me keren lona itan nakan na finde na rafa e man fa fi beti rafa e man na se na fa bala a itam ma fi to mokro khan mara yi ala naka ege khambi na kulunde e yama e fa kraya yura nondi na masebe kaiba na kirama lonni so gambi amba munebe mali landira alqawmbira alqa dine sariya nam fora alladina lana khamina ma atainahumul kitaba kitabu su ne kay yatlunahu ina kitabu kharamma waqati bir haqqa tilawatihi akharanki yatara e qori kharan alamma kharan kana kay ma'ane na haƙi ina mane fahamu imara gata ikhakhlima alu alama sin kana he ne ke alqur'ana qaran ifatundi afahamu de khamare tundara walde ala na kay afala yatadabbaruna alqur'an anaka mislimi ufamuno ma wakan taqsidi alqur'ana ra am ala qulubin aghfaluha ka alqur'ana lamma kharagata khakhlina kayma na kakhili sabi nambar lewoma alqur'ana aragat tariya tundi fe timfama albara won wala fi menni wala fi nyakhira alkhumbra alqur'ana fora allah ne ke alqur'ana karamma akharan kima e manna bira fora ulaika namhi yu'minuna ninan tingi bihi alqur'ana ma alkhuluna yama yama waman yakfur نكون كافر به القرآن ما فأولئك ألنا غنمه هم الخاسرون نيننا برد مغيرا يا بني إسرائيل على منبر بني إسرائيل كي قلي ألو ونوني خاص كان ولا خديدان غمبي ألنا أذكروا ومن غرتوا نعمتي ما نيمي ما التي نيمي نما أنعمت عليكم ana gambar neme na gam fi woma wa anni ana gantan alghamen ya faddaltukum mbar wura fisa ala alalamin wa khaw waqti maghibe wattaqu yawman waga gulugo yara la tajzi nafsun nira mandemu sarfira bama lona kay ferendira la halendira akhaba an nafsin نير من دم شيئا سسندر ولا يقبل أمر صغم منها كل فينا نير ما يرى عدل كن سريرا
ولا تنفعها أمام أفهم لغنا خي شفاعة خرسان دغا خرسارا نني لما به ولا هم نيما مفندقي ينصرون أخي مليما ومبرو مارجي سبحانه وتعالى مقندي مسلمين كي تلمتي ونتو ومولا غدي ومارتي ما بين ومبرو مارجي مقندي ألغا أفهم في وما وسيسي مسين بيكي وما ما سيني ألغا ولا سوابما ومبرو مبرو مقندي ونا لجنين يليري ومنا يربتك ونقواني نايا ونسطق بينه ومبرو مارجي سبحانه وتعالى مقندي ألغا بوين سارسو لجنه نكينا ونيارتو لجنه متينغن فيرا لجنه رنيرفي ألغي متينغن ألغا ونفم متينغن نكي منجيا فين في تو ألغي غاوالا يارا ألغا ونفم غاوالا يارا أنا نكي فاني تو ألغي غاوالا يارا ألغا ونفم غاوالا يارا ألغا لمن يافي وما ألغا ونسطرة دنيا أنا القيامة ألغا ولا ثوابما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.